Malta hija storja ta' suċċess. Dan kien kliem il-Kummisarju Ewropew Vera Julova li tinsab fuq żjara ta' jumejn f'pajjiżna. Fl-ewwel ġurnata ta' żjara tagħha Julova ltaqgħet ma' diversi ministri fosthom il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli. Malta is undoubtedly an economic success story with strong growth, low unemployment and rising living standards. F'konferenza stampa li tlaqqet fit-tmiem tal-ewwel ġurnata tagħha hija laqgħet ukoll il-fatt li dalgħodu Malta ssieħbet fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Dan sar waqt il-laqgħa bejn il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Kummisarju Ewropew Vera Julova. I am happy that Malta joins the 20 other member states already part of it, and also the Netherlands is the 21st state which joined the EPPO. The more countries participate, the more efficient it will be to fight fraud against the EU budget and cross-border value-added tax fraud. Il-Ministru Bonnici spjega kif dan l-uffiċċju huwa magħmul mill-prosekuturi legali tal-pajjiżi li xogħolhom huwa li jaħdmu jipprevjenu atti kriminali mill-finanzi Ewropej. Il-Prokuraturi Ġenerali tad diversi pajjiżi membri li jaħdmu flimkien taħt l-istituzzjoni sabiex ikun hemm iktar serjetà fejn jidħol il-ġlieda kontra reati kriminali marbuta ma' interessi finanzjarji tal-Ewropa. Permezz ta' tweet Julova laqgħet il-fatt li f'Malta ddaħħlu liġijiet għal aktar drittijiet ċivili u liġijiet li jipproteġu lin-nisa, liġijiet li l-Partit Nazzjonalista dejjem ivvota kontra. Meta mistoqsija dwar l-imparzjalità tal-qrati Maltin, Julova xejnet l-akkużi infondati tad-deputati u Ewroparlamentari Nazzjonalisti billi saħqet li ma jidhirx li qatt kien hemm xi forma ta' intħil politiku fil-ġudikatura lokali. I had many questions regarding impartiality and independence and the possible political pressures on the judiciary sphere, because this is at the core of my interest when speaking about rule of law and division of powers. And I didn't get, in fact, any seriously varying indications or information which would say, yes, we are under pressure. I didn't get such information.